Ebichembe geta ne yaba chumbe bache tukumera Dr. Kengo Fred Matiang'i kugambira obo mu gusi Matiang'i nato teri kali ne bachoge nga nabarangiri bachamo bonsi pi abachumbe bagusi baikaranze bune team babange enyumba yo mu gusi bona kirango liye bicheyo kali bachumbe bokarangirite sana tanyale ngo pakechi gavana charangirite Mulige le bicheyo gavana Nyamira teyo ndagara bya kapisa Gavana ya Busongo Kisii County teyo Simbarati Senator Nyamira na Senator ya Busongo ya Kisii County Nchiro, that is Onyonka nango Okongo Mogeni Chio mpichonzi picha UDA njiyo Tete monda gere kabisa na viongozi binde bike bali bati tembi yamuno sana soko mategera Matiang'i ene mubwate si aboli chikulechi asobororo byake bas inki yako gara bali bande batache te ase video ya lero ekina kite tukukwanera after na kwanire nyuma ntara kwanira kwanza enamba yane nwerega bali muraga niko kamba na inche irachinga kicheno ngakire simi bali baraga niko support ya channel enamba yo mpesa nere iyo anytime na bugutuma byamono bali baraga ni konsemi injerende tumie nambe yane bya a comment section iga igwa kone gwa kolire beke comment section ya gora budika kendo lakini tuwe bako subscribe se channel bono Simbarati talengo Nyalibo talengo viongozi binembiro talengo ekingi yakorokyo first eseginero gusiya bonto chukurwana ende segito chukurwana tali yamagoko tali emyoro esegi chukura ko make sure nga abachumbe bonzi pi 13 bagusi bachirise kyama Matiang'i chukotwa pingamizi abuteyo bali bage ndororo mbija muno so wiko lakini inu kolegasi yegena na mochoro muri kuchukwa Matiang'i busoku first of all kolegasi mu baso kubwadera nga Matiang'i mo kolegasi yegena bananchi babachore lakini ndo kya muhimu ndo bendo kutwara abachumbe bako genda iguru bachikokonya Matiang'i kera bere president inkikiramwe chinguru antele bachumbe so nakinale gusaba abachumbe baito kolegasi egere mu chikobole ibirogo ibintu tokwira nasi bali babulete njagire gavana ya Nyamira ingi ya Misiri tyo obusuku Nyamira yabiro mugundo yatobeke maene vision teyo kerengo nkeyo ke county obu ibi buka saini James chikoragira chitaeli chiama kuoga ni kiama baba tingiri kiangi kia Matiang'i mwasali die county kabisa moko Matiang'i busoko moko tuara chi county assembly ibere ngende karasta keroka elete nyambe yake seso bisia eyende eli busongo eli Nyamira paka yake raba na inchi ba burwa magenderero asengenjo yabantu yichinda cyabo obusoko sana Nyamira yeye nochi seki chikole tukeroka county ne byongozi byetu keroka town abantu baitu abantu bakuligiri baseli ukuru echiro bende bakuchali tukuri echiro yanyalikana ngabantu baseli muntu uri kuligiri aka sabunire nyomba takonyora kende ondole kuligiri school fees obururi tikelio bandi ba uru ibintu byabo ibinde bya sambo ejwe tali bujya asiki enyanda mwamu enkole yo kutwara kiregintu kweyemerere asaba songo totanga selfishness muri kolengera abantu babachorete na kibakoba ekina kiyo ntongagerete yaliba Misiri diale number 2 asengencho ekyama kyage tarachoro na Matiang'i arosite kyama kyakanyali bakinyali babage tiringira aso gukora magende aso gutareta magendro Nyamira wa Matiang'i usukire kando atebere karatika tutaraso kyama kingi mwa korre gikuchukogera abantu bagyanche
Nyalibo igule bobe. Nyalibo nabantu koba nechi ambitions amo babesi ni Matiang'i. Lakini monolende abantu okora banenchi gasi pagusi. Na aligini bodeni time. Na ndenga mukwa inchunga mawaida biratatu emtu tora akora abya magendro bichinchi Nyamira County. I will nintaka numusahara akogera Nyamira soko batwenzi tuwabeire. Ingi simbarati aratachera. Mwegweta mangana gukwana gweta. Muroche bintaga sino bateba agutishia abantu. Enyanda mwamu nga Matiang'i osokire ko president eretara abuli anga aganya achikobolu ango mugusia atigara kando. Nde dosta isimbarati. Onye koroche Raila nagwanjete. Yana Nyamira, yanda Kisumu buli bugavana. Hanyangi nyongonguru waro, yanda buli bugavana. Raila tanjete simbarati na gyutali party deputy party leader. Dali deputy party leader mbabo kibagende bagere taka nyenyora. Tiambaterera mugusi. Simbarati ko nyotigero bo vice chairman. Na no bo chairman tale ko hebo. Ke babo kibagende be mukirite igoro. Nali simbarati ase ko gwa kawe party leader mara yo gatatu. Kere bali babere bahitu pairu. Raila atakiti blogo biri na bali basote serikali bire nesi biarwete. Kibagende bakamango buli bo minority mwatolinire. Obo chairman mwatolinire. Obo minority whip mwatolinire. Bolo lende na kitoko kora no mugusi. Nali simbarati ase ko ikia gatatu. Na era buna takali osoiro rago ogete kapisa ne deputy party leader. Taro chinga ikine genta ya shingo pande. Akia misrete. Enyanda mwamu nga Matiang'i obuli o president angana ero obuli. Pano okobuli o president obo governor at the same time. Babo Soro, Alpha Miruka, Zairi Janda, Jafet Nyakundi, anda bali bonzi bibachorete. Mbaire libaga moni gabajuni Matiang'i. Matiang'i na charete party pakore nominations. Mbaire libaga bawde chinga kechu paswe party. Kibaranke intoswe campaign nje mukwani nje ndingesha tinswe para toswe binyoro tokore Matiang'i campaign gusiga evijana byonse Pinto Unite candidate yetu abaletere ko Dr. King Fred Matiang'i paka tutangane bini vijana bya gusia tumwe chikura simple and clear. Lakini balibata iko na Matiang'i umugusia tetenga akwe guse na seye ito P.O. Box mbani kwa ikatole ndo mugusi. Ninjangule video yende na siki Matiang'i yako muri president. Mbaye resa kabisa tutuale kuigwana naga. Mobase kueba ku subscribe. Waliko tetuko ngakere simi ngakere. Palite tuko support ya channel ya support ni mpesa namba. Mbia muno sana. Kaba mungu bwatia manganango kole se channel ye. Nasabo sisi.